Ujanga ngeserai euriata lo pura gule konyorai euriata lokal. Lo limite ebe obolema epikipiki apariti anai kanyet. Asenta lo roy osawana lo atibo. Konyo jasilu asesenete ngesi elemari. Ujanga ngesi abakai ebe oboyang epikipiki. Aigwa amoni osodi alemare battery kede alabirana akana no kediai. Kona la uno ile takando kakiro iti ane boite kera dimas to senta ale bakoro ikonye aibo to amasita jokoda no ikonye kaulangin abeja katilo ite male mare pikipiki di master ariko kera acho so di pet unyuna losit obongna nan tukuru chi di konen igwa piti biani se komiti rana na puno e moy emejeta meja rana na pu konye mabor odumu nae odumu de ngezi kida rem kenge do nan ne bongunu tukuru chu igwenda la ngapi ngezi biani luite kera pikipiki Akoko bune jula kini che le melemetole ngezi ukawanga dele milimeto akokoro iko en ke chubu sine nguluma mno ntiru bwali ko para ko yeberne nu ngesi tamango te moroki na kreja kaita lo ne beta iru ne una depart kunye epeganar ngesi ko poko ko kaulang ni te kanu baji ne lu ba kaulang ne chamu ngesi kapana tunu da agiri ngesi ko yede ukara e kaulo kap kanado o chamu ndo ngesi abongutingo anu ayau na kuyi no ai rai kiracho alo dongo da yengo no senda ge dongo da parking ana limi mina so dai boyini kini obong parking aingo do ajo kisi parking ata bobo epikipiki loda ngare kauka obuni deja kaiti labuti ngesi paka na boyango keda lema repikipiki ko nyabu Esapat ngon ojen bono be Esapat obore ngesi aleme epikipiki eke kiror ngai oja paka nan biani ngaperu ware mamnga jo beti ngalo sebi ata pukore somero dodo arrengo na jokan eja kampung amonu questoni adomo Konyo janga nges abala ebe elemarti ngese pikipiki ngoni anua lo sia peror ni aja apai kena ejai akobo ikote molio. amara ka peranga ni yo akuru no pa ba kala ni ya ni pure za anga alo ni odo abe bodo mas odo boye za mera we masa ni odo de ba ni odo me ni gere za mo ko an ya Sapata re epikipiki no Ibanyo no gere pikipiki. Kati magara kapa mera ronisi. Not that mas. Osa di maga tuko na ba ko ko. Ni ma ko ko. Ara ba pega ko mamtu. Koprol Thomas Aisu atuptoni OC Atera nges obo iwadika reporter osodi aichora kini aijularoke ujanga Tony CPS Serere akaulo naitoro na Akoko. Kanuka TV East Patrick Odongo Serere District. gulo